by gwai one no mo bo ne kunadu so for maame mama akosu atonsu feyase kwa Adan ko oh mini aso for maame na dia esemo ya beti afaso maame hana ma hana mpacho ete sei oh boko yo ya no ama ne so kakra mpacho ba isho iso a ye o bible Quran e be focus ya kasa precaution apuni bodu apede nke bible e ko in chapel mo ko ngansan African faith ngansan eh different ngansan na mo chia tambe mo chia praise the lord na ajidu hallelujah you different kwam ngansan tete asola ayo me na ne chapel a okwanyi me na akosu ebu achim da odifo baby oti ye free odifo ngansan e ho na soro no ti odanfo olotobrimfo be chia ma wie odifo ngansan yo awo o me page akosore page our bible but udin ayemi hanajan you cry me bible sa sama me bekan inja akohwi onyame mboam Order. Mama asembe na aba no asema aba yin maba besia atwelana okay no you school no so all ba na brother oyi na opanyin wo ho obo wanche e okumase ha na mufre wodi wo nua no kosu edwuma wodi kosu paano nti paano ho edwuma na oyisam bia no ho edwuma bi oyimbiye na abufra na onna osua na so na obo no homade nti odi no ho kadan osofi aladuwe offer of friend then no ni din ya mama course no mo ni din no fanti din ya ba aladuwa Asi abadie aladuwa ye nyo aba aladuwa no mo ni din ya course an wo de friend so mama course an wo friend na so no so aba aladuwa fantinya ne papa ye fantinya na mo na ka say yo fantinya yanko nana ena mebe odi no kadan yenti no okwampa oya no aba family important ko bompa ma umufro me na maso ma abukuma asiga ma abobobi na meba ne panu no otun na nyame aye na adom mo wona janka na ne papa owu no swa so yimi ena yankopon ye na adom panu no otun okoyo osikanyi bi fikuma asiga na odi no shop no man na no so webu supermarket akasina lebien nti otopano no de akogu ho no ma take ufusu school fusu supply na ze nyame ehira no me baneze ejanka na aso na nyame ehira se odin ho ko balade ho okwa ogba ya bebra wala wonwa afara obipedo nan emi nka no obipedo nan 40 million no odbo na chi ube odi odbo ma abala joyi na chi asolmai na wode wala wode nti ina nhwe obarinti ina chi nhwe unu anum school nti na dia na sa uba no onwe nyo onwe na oba folie ni wia no mo san ye ni se won yeti eje ye huna mani o nchoso ye huna mani o Ghana fo bi ni crisis na nkuti na obo ne dam na maami no hu no owo sikot dam abai na chi obiro obo wan kumasi halo nya hu kunu bia na hu kunu finkran na obaba dama mama be no wore ya besinde ni nyina maami sofu be ye nnechi moye de unu oyi anya oyi mpo anya ye ka echi mka echiri ni sofu maami no atutu oni abusu atutu wo ba ni enyum ntem obi anya mmaba na hinya ya nya ba na no wa afa mo no papa no ka ho ono papa hie ba na mka ho wo so ya anya ya nyo musu ya anya abala jo kure yala njo mebe ni che mmiri bia mebe wan hwe menyim no lu chugbo fruit mebe ba ntina mama amere ba michia amfram na aba na mso mkohwe wonua na ma aba nti mtima amfra olo no muhwehwe ka mo makọ na mleku a mpoche o ma mebai ofana anita na mweku a na mso me the friend mama mantina ho menye egu na ba nchia bi ho na matina na medem ya masim nchen ya na nubu efu wo fi kwantinti se yaba nyo no nubu efu onyemele ham na mleku mpoche o ma na mba mokọ nti mecha ho amum dwoma ahom na echi mfa ka wa mwana na bo foto achimpu ntuma ajichiri kupu anka mami mebere mu na eja anka so
pino buku obado man onyi papa o papa wi wa hwe wade oh ewurade hwe made na chi yankopon ehira mebe na mebe so hwemo bi da onfa no ho nkɔbɔ maame mebe yo mo metira fitimase no hwe manga sa munaka na makogwa maakaji modu ho kɔbɔ abara di onwe chi we yi nya anye mele chi na mo hunu bio mo hu nseme be nka awurade aya no ku bi ono wakakal no ya bi oro mekeshia no onyin yin nkasa na nalo yin nkasa pe obotu ifie wona mpo wona ana okuni fie obotu ho nti eche hin nyina ye atu ne saa no aya meja na mohwe wadi amram betiba ko me bayi ne ho moko ma waje me be am onyin ti na me da bai da Mami Hana uban ofrene den mo fan Anita nyine kan ni zanka so fa na eko nkansan wodun to di fun kansan nyine ka say edisen etenenka metenenka mfie SOMPA wenya mfie 7 years on frauda na also frana on fa bia ana ma akɔne chempo otu na me ka frane za antonye mfa sane hawo oside ne hawo ne sen na omuntu mu sa ma mi ne wadide egu na asuom na mo ayele nunu akoso kwa ne ntia nsu ina watu abonu ipo wodechi abayifu wasoma homra wo mase emedwuma demia na se yekwa onu nnokro no otin ntia yin ye pan no Anita me sro ma nyesa prayer da prayer echi na sastela wo ye na adwuma ne kama oye na adwuma na mo mihara ya mian na sa dem time na wo ne onye ye fan obo beyi na adwuma no nkodo bie amonto mu ana okwado na oye adwuma enti na chese wo ye bayifo na oye adwuma mala ya mi ya mpode ya mi ya dodo ma hwe munyanka ezi se ma e ba ade na pede ye mo nse me pede ma minalan ye friend no flan ni ebu standards no ja mabamam na ma mpocho asema iken sebi mpocho min mo wanye no ewo tumbi wo dem tumi bi sa cause ye be frɛ obi frin kran aba ye papa difo bi no abehwe mate paba owei frɛ bra ma me we wenya difo no aba ewurade me da wase enti ene aba alazuo hwana alazuo ma wo ya anyin biara ebe hu na echi ai kita ma wachi ya mi adum wo fefefe ka wo ma me wo fese hwe no na wonwu na nya mi nhirawo di asem ni ka chire nso wabɔ na anya ebe obona prembo ka chire tenase kakra minti wa asem sorry ketenase onso wo fefefe unya be ma walo akwase a onso be ka cho ma me so anya ka be udwuma edibedu ofui ka chire otenden Nyame adum o sister you call no wedi say acha be say be 5 years ni uti kumase ha dabi wo so wo cape na ada na onko na mo ho na ofem se membla ha ti me be na ma me no ka che nde ame wa to yere be gba am ti membra no ma me fi infant ma me odifu ba lezoe no fraud ya to honhum ya ba bi am enti bra no ntutu mu yo na me be ti me mba me sister ho no me ba ma me lempan bo no ka da obama wa ye wa bom apem to omo what to chem how the chain afebia any sharp na ne ma ne when the chain when you go mensa be wo ba oduam na na yara na me yara wo ba no nyale wo beduru wa no ba oduam mama me ya dry fast and kwa 7 days dry enje di ban nsu nkwa na no nsu mpo no bi mo breaking Trade da so ya dwuma Ghana wo. Eti trade ni da so ya dwuma. Wo no ma me o kep kosu no fra wo se bra wo yale. Wo bra wo ba wo nyale. Eni mani bi wo wa wani ede kakara ye wo. Me o tumi fa me nkoto se akwase adua num. Me nyale. Didi eti na me awo rade. Yesi ni dia me man ni nti.
ya no wonyale wo so yale ena so say you obomiduam abaya te se wa wawie suku na ma ne di utu duam ena ye dey that time no muso ne na nyini no musa nti ye dey bi 7 days no so na woyim na me okay che my sister there still wa hwa the man na metinti obama ma koma mo mfante na so okada mo nkwada mo kona emu muje menya my sister kwa begina ho suya there me fi akọ fanta mo boda na so yam na do na se mo kona mo boda ma anya hwe na so na de ma me na ka kire se o ye bayifo an no se de o se anta alazo di fa alazo no se de na ye no sa me mu enwa janu tu no tu duam na wanyiwa bi e enya adwuma sa me dia go mo konfanta mo boda ekwa enso ambodam awu na etiwe na wo sister no afre no fiti tama me fi wo bend me fa ni bio ono so nhwehwe ho agira kwan oh na la sa I wanna mo pona fa nsisi ala not mo kan sisi ala na mo na obasa asesan nti wanya no ma de ba fa ni bio bra wo be kan bio because wo do na aye be ma ne ma bi sense wo do na si form ka chire sole na brother me dey asem ne kwai ma reho samu ye janka pa na mo ma me single parent wa hwe wo nyame ahira wo ebusua bi nyame hira wo bi na wa boa na wo de wo be ma sabi obi atete mo ntamu yi dangwe no afre wo yo woman of faith for mama nko na mo presentation kasi am babe ebusua fo am Facebook na mi sha mo September 22 baba woman zagraza o mai kande Nicholas no Gladys nyame hira bra ma he na te say woni o sister Anita ma no epani odi me chitu wa chiri batu asem ye koso na wo ye be ma dia na mo no watu afa ho asem de ye nda ache be 2013 oh baby by that time na ohwefi no nko aso na nsemu ye nti onya upper hand e wo mo so o ka se obi nka bi nti yo ba kan bi na say u follow no say be ya onso ubedi ye ye nyina ode ekọ so fo no na ase ode mu nyina akọ maame alazo eho me ko kakana me hu say maame si ye nne ma no ada yesusum sorry we no hu sa oh it is na uko na die na uko hu ye ma me hu say nne ma ye no enko ye anonti o ye nkitwa na ni tea red no tete die to na outside maybe 3 cedis or 7 cedis sa time no o to nso a bo bi wona sori nchen wa o so kopai o de boss na ampa ya we to fufu nti wonu say wo problem na ko ho be wo show sa nti yo ba kan bia se wanya smarter o paya no nche no na mpa ya o se enye je se wa u fi abe fo na so ewurade problem na ntimi aye ewurade no obro no be so feyasi no fan atun so esra so your friend is saying I only alazo ma ko sa na friend etu we de na ekro na ase da bi na me trim ho krand e power free ntwen hey asemu ya di no nje se wo so ni o sister no o tin nkadi say me hu be say Easter no no oko me hu no se me pele hu na me bu se hu area tina na makoye akogina be bo se wo twam wo fe na onu bedi nkomo kama ba say obetina wo kai mu de never because o ya wo din magic schedule me o si magic schedule na wo ye da adwuma me be den contractor wo so magic schedule na you say wo sister no waware awale ne so ni bebrebe ntire nyina mu ntire enyina soli ntire mu nyina no awade ne so nya mai ma me ne ma no kwai o ware o nie o nya sebe ma no nti o ma no kwai nti onya be ma bi o se enye me bia ba na kwai mo se de nya o na ma me ne be da nya no
D4 Abraham Pamo na mo friend ma we dey pa nso aba no ma hwe ma yese ma me so eni me nko yi a e fa ni fresh en wo ntuma na ma me kan de nant mo we zuri izi wa yet na mai obi akọ na so wa npa na ebe ifo obi a me kura me na simi ebe ifo wo so ye ebe ifo ye 8 emu 4 o se ya ebe ifo na aka 4 to mo nya ebe ifo ndo no me ye fine ono obi anya fine on pese obi hu na kira kwa ba o hia wo dia ono obi din komo kama na wo ton oda so ye ne pan no oda so ye last time hu no osun pan no odi komo obi me yesa nka me pick na akọ bebi o kọ no so o dey twen obi o wanti hello mami so for mami radio sum dwen kan wo anka wonso yo e dey onso nua so for mami ketwa o so for mami wo hini ni SOMPA TV suni yo ma sa dwuma mu boko yeso ato e be radio ase yo ma no pay de me frɛ wa me ha wadwen me wo ha na mami bi ba o se frɛ no madam ha na jan o free Cape Coast na ne ba ne lady bi e frɛ no Anita woto pan no o ye wa sori ba mpache onimu no aha yo mami na sem nyina ne se ni ko enkola yo mo papa wu ntem ono an wa hwe wo ma ena Anita ne be akumase wo be ye esam adwuma nyame ehira no wo mpa ebo ka ho ene ye me ekoso afedie fuframu ha ma yesi mami ye bayifo ni menyina ya bayifo e mo se ne last born kra o ma ni free Cape Coast ba de ni tuduam eye 7 days dry se wo ye bayifo afedie wo so okwa obekwa akoboda makra ya modam mami ni se chese obia ne bayin pese obehu obia anim ma wada woroma Bible say yeni ni panyina antena sumdiem enti kama akola no kwana ne maame ntem nya ke esresen ka wada woroma wo begina mu na watimi akabusia na bo mama ye enti ye de fra ye from no ye de dwa to asiu so sese bia Anita no ne maame no ntem nya we de wada woroma ka hwe na ye mra mu na ye nsiesie na sumdiem na ba tai no maame ni su ayebodo me pacho ye kasawo na se wada wo se maame no ti no okanti se be ya obi ya wo so wo kan oni pana woni ne ye adwuma ye friend so for ye boan odi for Paul oni me pa yo ni ntimi ti obi anta pacho so be wa odi for ye boa obe there be ene de wa madwuma pacho oni me pa ti bisano mase sede meti maame na o ka se magene bo se o se matete wo montam entisa Yesu dim entisa ne baba no o yare no ba menase ne ba de he pan wure Anita no ene urade fa me so san yare ene wodi ni nua bema e fra no kwabana ne ni efra ene urade fa me so san yare ene nji ayu bobi beti wani the same akola na wo de yedin na me no kasa because wo say ama matima yedin wada woroma so ena abrantie kwabana no ne bema so jojoye ni efi won ena me kure me san yare ena wo mo bla pani bi se wa befa kwabana no ne wo mo netie ne bra no so kwa ho kire mu pa no so ba ha ene urade fa me so no de ho no antena me nase on de asise matise urade e hira no amen enumu ene wode ne ba boy bi so ebre me eya maami boy no so amaame ne ba okay ene urade fa me so saaje boy no kura de boy no odwane kura no ofe nwura mu ne yakwache no ene urade fa me so je no Anita kure na de wo mu ba yo ekwasem enti Anita no enumu no nipa no one ne tie no wo kire na adwuma eti wo pon no mu a wo yale enumu no de pie me ma ha no okotena adwaase ko han dan wo adwaase ho no ote no ye adwuma na se maame ni kasa me no bo ne bayie se
onu ye beifo a in fact ma me mesro meto medwuma me ye misro awrade pa bisa kwa stofo odifo ye boa wa ba me nanse odifo ye boa awrade nam me so ene ma ne beye stofo okote na sore wo baabi a wo no wo me nanse uti me gira so wo me menim na ye adwuma eti odifo ye boa onima sama make onima nita no mintimenti ti obi ne maame ntem ena mintimi nkanjire nita na se wo mo ne maame baye na ne maame nye okre minye odifo a metesa yo eti wonne ne ba no wa asam a ewo masam ne mo manye me se metiti wonne ne maame ntem eti me pa cho se betumi a mon frɛ nita na mumbisa ne se anasa ne ba kwa banano mumbisa ne se kwa banana nkasa na awrade fa me so je ni nuano mo no omo ba ha me bo mo ma me baye da omo nia ketwa no a omo kana sam se me de no bodua mo se me ye ni den no omo bisa de nti a omo de akwara na bre no wa akwara ni nyamfie se na onyin se musi akwara no etwetwe mpona wa bra wase wonko school ana mode ne bra de se memmo amona akwara ni nyan se suban na wonam no uti mami tie pa eti so amusi memesi akwara no ko obekwa ko bodam a mami asem na omo ka na nyende o omo na dwi nyina ne se me ma de anita aboso okay na me ma anita ma wo mabusuam ana me so nya sa na tie no correct eti so obi ba wona asese wa no ba somo a echete wa je na boso there be meti tete wa ni na busu antem ana sese akora no so bumi sa nya me na tie ana sese ma me ya plan alazwa se de wo de adazwa anti na me hu wa mape wasem yes eye suwe woni musa ne donipa no correct alazwa for ena me yes of we sa sole baby ka so pema sam no obedo me ne bi obema me so watopa no ma me meat pa ana biscuit ya eye se me na me kwache kire no di bo fruit a ana bo fruit a me na me kwache kire no dabi ana me na me share ne so on fa me ana wo ma te se me ni akola na ti mi fi dabi ti me pa chaw Marcos me pa chaw se me mo wo bia bayi me dunya me di Marcos Matias ye kura no me invite ye di fu a yenya problem na eso a me ma ne bo fin kran aba enti wo behwe mama ye na we di adwa ato a ena me no me di fa wo so sebe akoda wo te wo na ase de o kasa obetie se enfie nsuni na ba tan onte ne banka da emu oya eti wudi ye esra wo se kani anita ne nkasa na sebe mama adwuma ya ye be ye no kra wo ya hu ade enya fisika na ye ne kokko eti onde one ne maame ne nya kama no nya na sede seba na bible se wotamfo no kra ya ne papa ti se de usu jasrama edugu na papa me pa cha otie me maame a wache me wo me asam no di me kama obi ate de me kotena inshila FM se mi kunu kwa ba ye bo a odifo ye bo woni masama me na wo ken se mi kunu abolo ene mi maame no ko amana aduane di nto na ngene enti anita no mi ntimi ganje so nto na maame nkene mama we adesre eti wo de ni nya ne se maka mate yesra wo de mama he me aye wo de ye be fa so a anita na ne maame be ye ba kwa na busuafo be ye ba ku bia mate mama me da se me srawo me di so me fa wo number yi ye wi a me frɛ wo na kokuam na ye di nkomo wai medasi pa uso nshira pa medasi pa da ko me no be ye program me pe ka mani beje ho pa na wo mi awon so ni awon ni beje pa matina asumudwe mra na obi a me friend mate ni fia waka yese na asumudwe ni problem be friend why o me nyame nshira why medasi radio nshira so medasi no ba nshafo na chese ma ja mame ata jai bibiara mam mi wi a me frɛ mama yi na me na kasa ni ya peda na mama ba
ye ni mama no ni Anita ni atsenase na asomdwe aba why nti se de odi for pan so nye sesa ni tu beko obehwa maye se bi akakra bo ho a ena odi for pan nye sesa nti bi ho a wo be kata so mi aso talk so aba frɛ no ma me na yenwo yentwa talk show ba akomla na fe pa mehwemu maye sama man so kakra tua nani ase a watu amaye yo eti ma na pocho ma frɛ ma me difo o se de yawda obeba me yatena ase yenya Anita nti boko na aba na botwen ifia he ye ma ha ebetena office oh no macha ano pattern waza roma ano panai no nkon ai ti abrampa mu wi amsan from amidi fo na monka che ne mai enti twana no wo kasem bi oso ba bi yale wo hwe no maban no ko secondary school wa chimfo matters high school ne yo no yin kusukusu nsi ni Anita yala no fa na wo sofo bi ho na ombra mo adene be kumase nti adene ben na ma me no so ohwedin a onwintu no otena ifi astrofi wo na okwa agogo hospital nti agogo hospital ni po ka che ne de se wa mantama anche ne wiwan obasai no wa bantamti obaye na edu manya na adu otena astrofi nti ma me ne do no oyim na ankasa oyim nsa mama wo ba no maduro kra ne mpa bo nka ho anya adwuma nti pa bo do nti eno so ya ade oya ade wo on the main kan na wo se benyin ba ko nso ni benyin so dwodwe na yin wo ba kro na la enyin ma nti mishi wanka na mo wanka che on se bibi saade on tumi nka nche ne ma me fere wo da me yom hu ni so nche mi hu nti mi ko no po mi mo asap enti pocho ye ntwen ai yawda oyiso oyi no wa no yale no yashi na ya maba besi apanyin so a ahodwe anto ahodwe ena no so ton ade na ade no ton wen ena ahodwe no na la ankasa wo ye dzi nti nugwa bane san na chi nugwa san na oba maame no hon na maame ka che na oyi no we butu nu konko nti oya anya mama yenya ni nyala ma yawda ai pa na mi kan mo me obele hu asam nala yo mate mama trane pa me trance mai ai di for pano ashin prophet ye kwa chimada ye kwa ai tachimai ye ko ashin prophet ye ko tachimai ampa ye bidwa yo na meti ase obi bi ohana ma ne bidi na chi korana bidi na chi omra tachimai 23rd August we hu niam a yambefa ohini so ene ye nyina aye so ama enema asisi osoro besane amen ama sase edi ho adanse no kwasem dipe nyina de omani be hu pia enye ye peso nyame ahode ne beye pa kesi menhwe maame anim se bi o ya bere wanti no edi ade shemai asem kakra meka ne se maame no o enipa bi a untube mpedete no maame ana otia meta nchi unhunu eda obewadwen be ye se opewe do dan ompe ne nkomusua but o track na ne kasa eba ya maame ne enfu ntem o yenipa bi ne bufu bada ne bufu no o ke bia enye adwuma na nyami ebo di yie wona ntra no ntra yie a papa de wo no obehu wona ntra yie a bonne wo no obehu dia maami ken se maami kita ba yie okita zozo bore no obundu amadwe o so for maami ne ma o mu ba yie o ade wo mpa na the way Anita no twe ne ho fi na busuafo no ho e na o mu wadwene bi se e bia maami difo no na meka se efa ba bi no entisa maami ni tumi bia ne mu maami no hu bro mu na edros dodo ya maami ade bia ye no mobo asem a ye asem kura na osere asem a asem kura esesa ma ki yale ye nyene asem a ye asem kura na osere muso eta be hu no so ote ho a ote ho din
the su and the buy no. But so to me bonny are the ebi ni mu. Sir. Because the bonny sa wa and you know. Na efie mu na enyo mu dinya. Say maame no won ahi. Omu fie. Yes. Edi eni maame ni edi maame ni nya. Say ne ma benya be papa agina. Ni ahwe ne die. Bebo bi kura go mani so. Eba. Aw. San say maame ne ma wo mu nyina no enonyamfo ne atituru efo. Tisi amfan papa mu ene ne ma amatoto no so a enwie peye e mama me no mesre se yina bebo mpa ya ka abom na abusua no ya ka abom na menua ba na ma me difo no bibia me no problem ne se the earlier the better sister ade me de power sem ne se o ma ade enchi asem so debi instant now weka ya ehunu solution inti betena 6 years 7 years na bi pa fa ba bi nso mimblemu ma sof maame no obi abusua asem sabe wo ba ma asore a na wo se wo ne wo maame nkasa oru de na obeye ena bi nso kura na bi aye kan no maame sof maame alazo no nim se for all these years no e bi oni wo ntam nye so nim dia na eho kakra no etimi me frɛ no me ka kyerɛ ne sɛ ye di dwa atwan fa ne sakola no to na ase oye wakola wo kasa otie eti ye boa no ne maame ntam aye kama ye ka no se kyenkyere atwan a ye de why wo famu die na kora de amoa eto da bi a me ye de me bi na echia epa obi frɛ wo amfa de bentia enye mistake ne wayo unim say pressure dam so. But as me attend to nipa no when you mistake but be tinchen ya na dwen wo form a obeka say why you mistake what trans na hwe han me nua yedifo ye nkana sem ya mo ne chem so e ba wi achi no beka say da wana me fa me na ngo so e ba wi achi me be dware no wan say me hu nsuo but se me ye di ye adwuma ni wi a me ye di party say wa no kwasem se susum no firi so na me ye adwuma ni wi a me didi me no o trache me warrior me na me yire beda o tankola ni bi it doesn't qualify me say say me hu say nyame da bi atola bi a edifo no be mistakes yeah you do level bi and for say ya be SOMPA FM tika mesre say kama me no on pe kwa obafa so on so say ya wada ye be hia ni ye hia na me de bi Judy sister me dem say we dey e oketu abi say obeka mo abu na odo no odo obo yo before panu no obusan for that say